kumkaribisha Mheshimiwa Rais upande huu. President William Ruto akiingira thikũ ya gatatũ ya tabarĩra cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ cia gĩcũa-inĩ nĩerĩire mũingĩ wa gũkũ mawega kĩhĩri thutha wa gũtiganĩrio gwa kahinda karaya. Mheshimiwa Rais President ũrĩa uma hamwe na mũnini wake Professor Kithure Kindiki na kĩhĩri kĩa atongoria kuma mwena ũyũ augĩte gĩcigo gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩtiganĩirio nĩ ũndũ wa mĩrũgamo yao ya kĩũteti. Pale nyuma mulijihisi ya kwamba mulisahaulika, ati mulibaguliwa, mukawachwa nyuma. Mimi nataka nisimame hapa niwaambie, hii serikali tumetengeneza ni serikali ya kuunganisha Wakenya wote ili nchi yetu ipate maendeleo. Baada ya uchaguzi tuachane na siasa na mapingamizi mengi, tuanze kufanya kazi pamoja. Wakati wa uchaguzi ukifika, watu watachukua mirengo yao. President ningĩ nĩ ateteire itua rĩake rĩa kũrutithania wĩra na atongoria a mũng'ethanĩro makĩria kuona ica ikuhĩ maũndũ nĩ macenjetie thutha wa President kũnyita mbaru Raila Odinga ithurano-inĩ cia AUC. Na wauliza ndugu zangu watu wa Malindi na Kilifi na Pwani, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane jameni. Si inasemekana umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Ndio munaona tunasimama hapa pamoja leo. Tulikuwa mirengo tofauti tofauti wakati wa uchaguzi. Zile zana za vita zilizotumika kukupora mawe sasa zimeweka katika gala, tumezifungia. Unakaribishwa Pwani na utaona maajabu mwaka wa 2007. Atongoria kuma mwena ũyũ nĩ moete mweke ũyũ wa gũkuha President kũmongerera tabarĩra ona makĩria nĩ ũndũ wa ũthondeki wa mawĩra kũrĩ mũingĩ. Na sisi kama county, Mheshimiwa Rais, hatutaki kurenew hizi mashamba, tunataka zirudi kwa wananchi ili wananchi wapewe hati miliki. Mimi nasema hivi, hii Pwani nikipima kule mbele, nikiangalia mbali, tukifanya kazi na William Ruto leo, tumunge mkono leo, tumshikililie fanyie kazi wa Kenya, hata yeye kesho atutuangalia na huruma. Si namna hiyo? Hamwe na tabarĩra iria rugũrĩtie kerĩ gaka nĩ tabarĩra ya gũtambia hinya wa thitima ya Last Mile kaunti-inĩ ya Kwale ĩrĩa kũhũthĩra makĩria ma ciringi bilioni 1.4 gũkinyĩria mĩciĩ makĩria ma 12,000 hinya ũyũ wa thitima. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩchimũ Joseph.